Parbaw no agree apa nagugot iti kamote mangisaan sa agiwayway itinuangan nagagit ni Uncle Bertie nataripato iti dingwe pagulida na nasken ang tuladan awan ganyan at bandong inaldawlat na asumalog uray maka sinit pa iti pudon nakaratkad lang ta uray at dasang ubanit na agpastor nuang iti panakainanana kasta ni Uncle Bertie sa lasumangpet no ti malemen tati kayat na rumang ay panagpiyagin dunal pas tirara ete apa nagbirong panggedanen alat tiro tadandanin panag-aapiten ngem apay tanalitan taabagam nalpay hindi na amuam ti presyo iti pagay di Uncle Bertie di pa'y umisim na panpayget di nagiinumin ngem kuna na sumulit ang next grabe sumarunua pa nagtatalo raep ket say kaket kimaton doble pa'y di presyo ti abonon awan pa'y ket nanom regasyon de gasolina iti padano di Uncle Bertie nangisalda taltalon dinansa ang masakan na di makeren iti pamilya na di baro nang agpaspasaket ng asawan nagragsan di pagkasar na balse dito'y balse dita ngem nalagunan tay may sanga hektarya kasta ni Uncle Bertie sa lasumangmet no ti malemen anya narigat di malarumang ayen adda na pukong ni Uncle Bertie isupay yan nagpapagatas alat tiro madlawalo makayen adda may sa amalen nakita ni Uncle Bertie nakatugaw agkakape nakamuleng-leng awanen iti matalon ita amin ang nalagon awan pa'y ketken kwa namang karipaton Parbaw no agree na panagugot iti kamote hindi sumangpet si malibugan ni Uncle Bertie dagiti anak na agraman apugo na nagraranada na pandimisita nagkel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagaget imaladaken ko na adan inhenyero doktor ken ang pugada ni Uncle Bertie anyang ataobrana kasta ni Uncle Bertie sa lasumangpet no ti malemen hindaintan anak na ang pasiyari nalagunan ti dagdagana tapi nagpaadal na ngemitan mansyon initi balay na sikagay karuba ang mamungkat isuna ni Uncle Bertie tatangtay isuna aramin itati amin kadatay nga anak na at subalit tay kumamit kenkwana ang subalit tay kumamit kenkwana
liwato'y puso, samit ni agek mo. Takas man lata ka, mangiparparik na, ngeparpar mata. Kastoy gayam ni ayat, nalakaan narigat, di ang babatubat. Matukay ni karayo sa mitagek, di malagip ko. Samit ni agek, tijak malipatan. Tauray numalmal dayak, mabaw asan daytoy riknak. Samit ni agek, isut dadarep depek. Mapukaw kung tuman namin, anapate. Agbati dito'y lagit, di samit ni agek. Naisot kapagkan, ken liw-liwag uray awan katenak. Umanayan ka ko, aliw-liwato'y puso, samit ni agek mo. Takas man lata ka, mangiparparik na, ngemparpar mata. Kastoy gayam ni ayat, nalakaan narigat, di ang mabatuban. Matukay ni karayo sa mitagek, di malagip ko. May sarabi iyan nagparpar mata, may sa alagawan, tinagparang kanya. Bilang panunod ko, tinabaybayan, kadagit idildilaw, nga imapay. Puno ani ayat isudat na marnuay, kadagiti bitbitwen na imapay. Tanusong ken nilagip isudat kapatgan, may palagip dalangam amabuy-buya. Uwanan sa ta, Iwanan sa ta, uinget inna, Wicked inas, anangaya, at nangayaw. daytoy rikna, Tuwirik na di mo budasin, budasin, daytoy nga ayat. ayat, tanadyak kagayat, mauyos meten daytoy biyak. Nuhud no metlaeng, ngagayat day tanaken. Yarami tanak man ngarud, di balay pag naidak. Awan agina, awan met salinong na, diin ka pangibiswan, jay tenga, jay kalayan.
nakman ngarut paguyusan day uirik na awan akir kiray awan net akir kirem sa tantulak kirem intun alas sa intun malem. Nagragsaken aya idwa a puso agin nayan ayat aglinlin na ilog kaisut kapapagkan yuyeng ni karayo tati kawar kinapudno na ayan-ayat ta puso ay asi kapay napinumutang niliday anusak ngayitag ay ut-ut asumamay awanen piling lingay mangitag ay anusak ket ipturak kasta't inka-impay. Anda inak na sabat umakit ngem na lapsat inis ma kikimit ma nagtibayo tuy kaunta luti lang inet pauli di pa maginawang sexy at ang wensan ti 60 kung ay na kailat makagargari umakit nga agpaiso napig sa pailatin na babato makaalino ti patong na makaparuso pailatin nila babaketa isut kun nada kanya uray manoy uyawen dat di damit rikna tuy marikna agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mo ti ganas di bakit akainayan aya agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mo ti ganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kaskala at tadlangit awan sa pulin di kinasami arakot na and inage di bakit nasingsingbat nabangbanglu awan mintis urang dukuri bet-bet awan sa pulin minakinagaget Dakkelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpaituma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manoy uyawen da di damit rikna tuy marikna agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mo ti ganas di bakit akainayan aya agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mo ti ganas
di bakit akain na yan ayan. Di pumatol ini bakit kaskala at daglang awan sa kulim di kinasam arakog na inage. Di bakit nasingsingit nabangbang luawan mintis kuray lukuri bet-bet awan sa kulim minakinagagit. Laking lariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akaromansa nagpay ganas na. Agbabaketa isot kunkunada kaniya uray manuy uyawenda di damit rikna tuy marikna. Agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akain na yan ayat. Di dangamin na mutiganas di bakit akain na yan ayat. Ikan agliblibak paitana kita kay adwa kaduam ni ay ayatem kabkabayan naka makapatay ragragsak yu adwa si tetengel ka itse siket na nalaus rurut kuken gura iti nakita naginarabok kay tinairot naginagay tinapaot ipagarong kuno syaklat ay ayatem balangkantis kaawanan takneng balangkantis ka babae di marmarnek may sa alalaki nuagayat ka doble di met unay sikatay na sexy balangkantis ka anapeklan sarampiting ka anamin pinsan atut lalaki ngay kailawlawan balangkantis tagaunga. Anya ka di tisap sa pulem ta atut alalilawem atut ingka laglagen tapusum awanan nakem balangkantis ka nga agayat di kaget di kumaagkurat balangkantis ka babae di marmarnek may sa alalaki nuagayat ka doble di met unay sikatay na sexy balangkantis ka anapeklan sarampiting ka anamin pinsan atut lalaki ngay kailawlawan balangkantis tagaunga balangkantis ka babae di marmarnek may sa alalaki nuagayat ka doble di met unay sikatay na sexy balangkantis ka anapeklan sarampiting ka anamin pinsan atut lalaki ngay kailawlawan balangkantis tagaunga atut lalaki ngay kailawlawan balangkantis tagaunga.
sawaak mga sawaak ti anak ti manalo ta isut magustuhan no agarado akme agarado kam ngadwa tingat rabi agriing kami aging inarado kami lumay saak abaro ket makasasawaak mga sawaak di anak ti mangalap taisut magustuhan no agkamel akme agkamel kami adwa tingat rabi agriing kami agkinkinamel kami lumay saak abaro kit makasasawaak mga sawaak ti anak ti doktora taisut magustuhan no agtudok agtudok kami adwa tingat rabi agriing kami agtintinudok kami. Mr. Partinagan ko para inaw, para luto, para ugas iti kaldero, para balsig iti kayo, para pakan iti dingwen, para padigos iti umping, para pastor iti baka, para sarep, para laba, para plancha aglambaso, inaldaw ko nga opisyo, awan met di mabalin ko, taiso tigasat ko, tangamin gagayem ko, awan pulos di adal ko, aging galayng iti grade 1, iti zero, di inmurnal. Nuin ka ng lipaten, karim kaniyak na umagen, samsamitik ni patay, ubulan kit aklunen, nang laylayin ni ayat, yung kakadin palas bangin, ununoy ko darasem, ngaikit din. Numatay ni asawa, isublat kung katuganga, nuawan na tigasa, isublat ko ni ipa, barbaring makayanak, tay lalaki akas kaniya, lalaki akas kaniya, manginong tiarat. At damay sa abakit, nga nagsambut di kempo, uret-ret di pingping na, kunso bestida, nagpandiling ti pulka, nagbidang tiraso, nagsingsing di liso, kunso sigarilyo. Day tabakit nga kunami tatta, ang mama di ako sana itupra-tupra, sanan to kunan